हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भातकेरेला और आलू भाजी बनाबोले ओलाइছো। यार বাবে मैं भातकेरेला और आलूखिनि एनेदरे काटि लैছো। एतिया मैं केराहीत तेलखिनि गरम होबोले दिছো। एखिनि एतिया मैं बहाय दिम। केराहीत तेलखिनि या गरम होइसे। एतिया मैं पियाज एटा मिडियाम आकाৰৰ काटि लैছিলো और जला एटा काटि दिছো। एखिनि एतिया केराहीत दि दिम। एतिया मैं भातकेरेला आलूखिनि दि दिছো। अमान लारि मैं भाजी भातकेरेला भाजीखिनि मैं ढाकनि दि दिम। কিছু দেৰিকে মই হালধি আৰু নিমখ দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন দি দিম। ভাজিয়ে মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ ঢাকনিখন দি দিম। এয়া ভাতকেৰেলাখিনি হ'ব ধৰিছে। এতিয়া মই নিমখখিনি দি দিছোঁ। মই নিমখখিনি সদায় হাতেৰে দিওঁ। অকণমান লাৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন দি দিম। এয়া মোৰ ভাতকেৰেলা ভাজিখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম।